Nang tu mesang elong le tum sadil ma. Dan nang tum pilo pupol non lah. Nang apan within this month one month period nang enon lapen pacuno la isialam no ini alam ni Christian bang kemo pen itu ma romasarlo SGD penta ajulo lapen chairman atunang khanu lo athe committee atun pen labang sualam butha sequence ke pling dera pitame executive cingwai sara bipin lampu ke lake hidunga alam lo mati hidunga Christian alam lo mati labang ke ningoi nang ne de nang le tum lem sa tum tami ningoi nang ne lapen karawe tame members tum ningoi nang ne sedame labang ke ese ni li bihek tame ese romasar pena question lo ke ni long don't blicap bendoning ko associate non sanctioning mo we Along li ka vie tum do chumu vi kangkir tum do. Anke natuma phan kilo pulote card kimi nang lar pipo card kimi nang bonai pipo wa main pen don ben suri si haro pho haro hini haro ge thom pusi kiru anke kidugal arada tum arni wang hajira nono maru sumatum der suwe pin sumara tum ke duisowe la sob ni thom hajira pang room si la marketing card ke long du jia phan haro pho pang room si pidu nangi kali magalang rada tum de Anglo pulo ana phisi anke pidun po jamadun po la takalilang hala nangala la takalilang hula tanangala pulo matiyo si itu akisun kadugo ta dolo sang kilong tung ningrong lo ponta kilong le ka chiru lo lakan nilining dolo nilining ta duglo sita nitu un anten sang epalong ai bolipon po kidam tanda bolipon lo long le chala sa nilun an bolipon po labang su pinap diang bon ni office dampen nilil members mo ponpen so dak pen ta chingwai dampo lakan jongsi chingwai jongsi ansar mesen ba henoriam sana tma puthot nilila sang long dia ko ti la pe injil la pen members tam phan ba ke thege din wan chang tu se ko ko chingwai pen ako ang song an da dam chwa ni na tu men lam chak chi chak no 1690 son card pi bom lo la pen ke long le aprang ateng ko 3314 do setan man ke long 1690 ba la pen an ke long le la anda la ke long le ke umunak pen nang tum ki paloi phan kon update bom lo kon bor ipon lo nang ni thone lo pon bom lo la pen ai hang non kai proof preta dolang reson card bom 90 reson card ke long le lang na proof lang kon proof tang lo si pu don ta sanang dun de la Kangkir, rata kangkir, hok lo, la sobang hala, the senet ini kesin pun kesan, kesin baik pon, kesan pun alam lah. Ration card apa tha, offline lah, online, kalau so kebahak lo kok, ada 50%, online 50%, 90% orang ke, hala offline nang kok, kalau so kah si pini tong si kot ben, rong asar, ben so karya gambar, kegeding itu. Lem salong wang lo hai lam putat tarda pen kajing san long suru lo dapat apen ni tum lem pen te chak no lam phela lo ke un an pen la so offline apot online ke ban je phan un an ke klem pon ke pachun pon je phan si tum pili lam chak si pidun la sila so lam chak ka chi pi long yong se un edet pa chok lam te det ulote ako rong rup la pen ke the ke ding kachini sarlar tum pen la solam phe putam ni tum pen che than thu po ri pen tani long lun de sang long lun de la sang ai long vek nang ima pulu nyale reson card ke do ke rison kar ke do Son karo ke milong elo nili tu magaban lah. oh long lun de lo nili non ta Apran bangerong long bom. na pu iri pen ber nangi palong na tum ber dun long lo ma ber dun long lo sita long lun de na pen ako ka prek la son a document sa hai pidu nai puna tum pinong lo ma athakar dang thon tu athakar da pidun elo la sona akadang ji puta nilitum nangji an ke nilitum pidun elo sita long le dalo pini ani anta sang long dun de del senal tum non pilo pupo ke nilitum ke long nangji sang long po oh sang long nangi Jonang ko gike. Apran kala hai karben long bom lo la sin nili tu ke long je pan sin nili tu ci paduk. Ko ana ne dokumen ti sang ho ke klem ho ke so che klo le nilitum nang enende puta mo che klo ta so che klo parmanta nilitum long iglok piti
สิตาโนนยำบางแกก็เปียโพสิกิลงอีกเดนมานะคะถ้าโซหุดแกจิกลูจอนนี่จนทอมเลยนังแอนอีกดุนเดสิตาโซพาร์มันนี่ลิตุมลงอีก